حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما. Assalamu alaikum, hormatlı mekendeşler, Jana Baytu kanalının atalçıları. Bugün 21 avgust 2023 yıl aldıдағы görgön 350 000 somga alıngan boykanın qozulары çıktı tonдар. Görüңүздөр, mına şul iki dişi qoçqorlar, жалпысы 6 baş qoçqor satıp atışıp atat. Bardıq densoğluktары taza, kuyruqtarında görüp turasыздар. Жүндөрү дагы таза дейт tonдар. Boyları 90'ın tegedegi, 90'ın biyiği dağı var, ıldığı dağı var deyt. Şunday boyka Afgan, tazda pirvazınay Afgan qoçqor, şol qoçqordun baldары deyt. Onlar жүндөрү dağı büt barca tazda oyunca deyt. Özünler daha videoda görüp turasızдар. Qoçqorlar öte sonun eken. Eğer uşunday жақшы сынды qoçqorlardı izlegender bolsa, ekrandağı нашул WhatsApp связь номерine dağı байлансаңыздар болот tonдар. Ал эми бул qoçqorlordун баалары тандамайга 50 000 сомдон, эгер даналап алам деген болсо келип жалпы оптомго сүйлөшөбүз дегендерге дагы кеми болот, сүйлөшөбүз дейт. Эгер тандамай болсо 50 000ден дагы сүйлөшөбүз дейт. Андыктан кызыккандар экрандагы WhatsApp связь номерине дагы байлансаңыздар болот. Бүгүн биз Жалал Абадта базар кордогондо сатылуучу мына ушул qoçqorlar боюнча көрсөтүп маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлери болсо комментарийге калтырыңыздар. Каналга катуу этиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.